bathekgi ba ditaba tša rena le bakanala ya DTT re a le tamiša le go le amogela re gaša go tšwa Studio 10 Auckland Park re le tsopolela pele tšeo di tantšego šedi. We are going to fight GNU. GNU is the enemy of our people. Ramaphosa is the enemy of our people. EFF e hlwile e keteka mengwaga e lesomete e le gona moetapele wa mokgatlo Julius Malema o ikana go phuhlamiša mmušo wa botee bja setšhaba goba GNU. nna ke ituletse moo ke re kenyela black le bolega ke bone ke ragiwa ke batho moo ga ke ka bona batho ba ntse ba thunya kwatša. Mothuntšho wa lefelo la Madila o fetile ka maphelo a ba seswai ka Kanana ka Northwest. When you go through Batho besho thobela ke le tlišetša madireng a letšatši le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Mpho Teme. Mokgatlo wa Economic Freedom Fighters o ikanne go lwantšha mmušo wa botee bja setšhaba go fihlela ge o phuhlama. Moetapele wa mokgatlo Julius Malema o re maAfrika Borwa a swanetše go gana mmušo wa botee bja setšhaba ka mešogo fela ka ge e le thulaganyo ya matši a iša. Moetapele wa EFF o be a bolela le bathekgi ba gagwe moletlong wa segopotšo wa ngwaga wa bolesometee ge a sa le gona go tloga mokgatlo o hlongwa. EFF e hlwele keteka mengwaga e lesometee ya go hlongwa ga yona gomme re ikemišeditše go phuhlamiša mmušo wa botee bja bosetšhaba. Moetapele wa EFF Julius Malema o hlalošitše mabaka ao a dirilego gore ba se šome le ANC pušong ya botee bja bosetšhaba. Comrades, rena EFF le MK le ANC and all progressive forces ha re combine dinomoro tsa rona. We are 70% in parliament. Why is the ANC not opting for progressive organization with a 70% and fight against this 29% of the moonshot? Because the moonshot is a fight against black people. Let black people unite. O fane gape ka taelo go maloko a gabo go eka mmušo wa botee bja bosetšhaba. We are going to fight GNU. GNU is the enemy of our people. Ramaphosa is the enemy of our people. The ANC sold out the people of South Africa. That's why this GNU must fall. Julius Malema o bušitše a hlasela tonakgolo ya Western Cape Zamani Sol ka la gore ga a tshepagale. Northern Cape belongs to us. No one will sell the Northern Cape, not to the poor, not to the colonizers. Northern Cape will be returned in the hands of Africans. Moetapele yo wa EFF o lemošitše maloko a gabe gore ba epeye kgole le dikgogakgogano ka mokgatlong ge go lebile konferenseng ya go kgetha boetapele ka Manthole lenyaga. Go kgethwa ga moetapele wa MK Parlamenteng Dr. John Hlophe go ba karolo komisheneng ya ditirelo tša toka go tsošitše ditabana tša go gana go fela. Freedom Under Law, AfriForum le DA di nyaka dikgorotsheko di beele ka thoko go thwalwa ga Hlophe ka ditirelong tša toka parlamenteng. E fela MK e re ga e tšhošwe ke dipolelo tša mekgatlo yeo ka ge ye mengwe ya yona e na le kgethologanyo ya semorafe. Ge AfriForum e šetše e kitimetše kgorongtsheko ya molaotheo go hlotla taba ye lekala leo le šetšanego le ditirelo tša toka Judges Matters le re go na le dikgonagalo tše dintšhi tša gore molato wa go swana le wo o ka theeletšwa la mathomo pele ga kgorotsheko kgolo ya Western Cape. The JSC's role in creating and maintaining a competent, impartial, independent and accountable judiciary cannot be overemphasized, and we believe that the litigation is essential to protecting the independence of the judiciary as well as the independence and impartiality of the Judicial Service Commission. We therefore think that in all three cases that have been brought by the Democratic Alliance
Freedom Under Law and the AfriForum, they make a similar argument to say that it was irrational for the National Assembly to designate a member who has been found guilty of gross misconduct and breached the ethics of the Constitution and the judiciary as a member of the JSC. Ba Johannesburg Crisis Alliance ba dumela gore go na le mathata a boetapele toropong ya Johannesburg gomme ba ipileditše gore Meyara Mogolo Kabelo Kwamanda a role modiro ka ponyo ya leihlo. Maloko a file speakera sa lekgotla memorandamo ba re ba nyaka peakanyo leswa ya motheo ya komiti ya Meyara yeo e tla go emela dikgatlhego tša badudi. Se se diregile ka morago ga boipelaetšo bja khutšo ka Johannesburg Metro Center mesong ya Lehono. Ba batla Kwamanda a rola tiro mme selelo segolo ke tsamaiso e bokoa ya ditirelo tsa toropo. We are worried about the infrastructure that we have. Part of the reason why they have to keep going up with the prices is because the infrastructure is rotten. The mayor do not respect the citizens and the community. Ditopo tsa bone di tlhamaletse. A review of the recent prepaid electricity fixed surcharge. An end to unplanned water cuts and emergency water provision to underserviced communities. An end to unplanned electricity load reduction, decisive and consistent measures to combat corruption and protect whistleblowers and investigators, an adequate and proper consultation with civil society, business and labor groups in the governance of the city. Mokgatlo ono wa re toropo e koafaditse gape ke go fetolwa ga botsamaisi. There's no guarantee. But what we have seen in the last year or to 18 months under the current mayor is an increasingly dysfunctional and ineffective city. All the indicators are there. If you, across the length and breadth of the city, water, electricity, poor road maintenance, and other infrastructure collapse has become worse. I will come back within 14 to 30 days or speak to the authors of the memorandum as to the demands. Mulimone Motho, SABC News, Johannesburg. Le sa amogetswe batho ba seswai ba thuntšhitšwe le go bolawa ka lefelong la go nwela jwala ka Kanana ka ntle ga Orkney ka Northwest ka masa a Lehono. Maphodisa ka profenseng eo a re mogononelwa o gorogile lefelong la Madila a nyakana le badudi ba Lesotho pele a ka thuntšha ntle le go hlaola. Banna ba bahlano le basadi ba babedi ba bolailwe lesemetseng mola monna yo mongwe a hlokagetše bookelong diiri tše mmalwa morago ga fao. Palo e nngwe ya batho e hweditše dikgobalo ga se šogwa go legwa motho. Mme ga ditaba sentleng lehihi o boledišane le hlatse yeo e di bonego ka mahlo ga mmogo le molekgotlaphethiši wa polokego ya setšhaba. Go sa le bjalo balapa la bao le kgarebe la mengwaga ye 15 go tšwa DR ka Kapa Leboa yo a hlokofetšego morago ga go bethwa le go katwa ke lesogana la gagwe ba nyaka gore go golegwe ka pela le kgarebe leo le hlokofetše bookelong bekeng morago ga go hwetša dikgobalo. Balapa ba dumela gore ngwana wa bona o hlokofetše ka lebaka la tlaišo go tšwa go lesogana la gagwe la mengwaga ye 25. Leo le gakanegilego le tlile gore o hwile ka baka la tšhomišo mpe yeo go thwego a ile a itlwaetša ka mehla diatleng tša lesogana la gagwe la ngwaga ye 25. Ba ganetša pego ya ngaka ya gore lekgarebe le hlokofetše ka mabaka a tlhago. Le hula disebo mosupa le kušitše balapa le bagwera ba go botlhoko. Setopo sa go se ile sa epolwa lebitleng le lengwe morago ga gore Lawrence Ngqante a ipolele bošuleng bjo. We lost a soldier here. We lost someone who was very close to our hearts. She was my friend. She was a sister to me. She was my everything. She has been with me through thick and thin. So losing her has really affected my life.
like in a huge way. Nqanqa le lesogana la gagwe ba boeditšwe diseleng tša maphodisa morago ga gore ba kgethe go se dire kgopelo ya peile. Badudi ba epiletša gore lehu la ga Mosupa le se fetoge lefela ba tsoma toka. I'm hurt. I'm not going to be okay anytime soon, my sister. I don't want to lie. But lastly, I would like to say thanks to the police. We managed to find the body of our sister. Mokgatlo wa baswa wa ANC o ipiletša go mmušo go tlhoma tekanyetšo ya mašeleng go lwantšha dikgaruru tša bong. You know, we need to involve all stakeholders, including churches, because the issue of gender-based violence, we're living in it every day. With monsters, where women and children are no longer safe in their own houses, on the streets and everywhere else. Mmušo o dumela gore o swanetše go ntšha ka ga tšhwene phareleng ye. In our provincial executive committee on Sunday last week, we committed ourselves in leading the fight against gender-based violence and femicide, and we even made a call to government to really consider a possibility and importance of convening all the stakeholders in the Free State. Mosupa o šomile gape bjalo ka mohlankedi wa tlhabollo ya baswa ka masepaleng wa Matšhabeng. Seta wa China ka Afrika Borwa Wu Peng o phaetše ka thoko mabarebare a gore naga ya gabo e ya go amega go agweng ga mananeo kgoparara ka kontinenteng ya Afrika ao ka ona a dirago gore dinaga tša Afrika di ikhwetše di le ka gare ga dikoloto. Wu Peng o re China e fana ka dikadimo tša mašeleng a ditheko tša tlase. Poledišanong ya go ikgetha le SABC, Wu Peng o boletše gore Afrika Borwa e be e hloka dikadimo tša mašeleng go kaonafatša mananeo kgoparara a yona. O boletše gape gore naga ya China e ya go tšwela pele go thekga Afrika Borwa le ka gare ga mmušo wa botee bja bosetšhaba. Wu Peng o re ba komana madula ba bapile go ema nokeng motse mošate Pretoria bjalo ka ge naga e tla ba beng gae ba kopano kgolo ya dinaga tša G20 ngwageng o tlago. Ditaba di tšwela pele, batho ba seswai ba thuntšhitšwe le go bolawa ka lefelong la go nwela jwala ka Kanana ka ntlenyana ga Orkney ka North West ka masa a lehono. Maphodisa ka profenseng yeo a re mogononelwa o gorogile lefelong la Madila a nyakana le badudi ba Lesotho pele a ka thuntšha ntle le go hlaola. Banna ba bahlano le basadi ba babedi ba bolailwe le semetseng mola monna yo mongwe a hlokagetše bookelong di iri tše mmalwa morago ga fao. Palo ye nngwe ya batho e hweditše dikgobalo ga sešo go a golegwa motho. Mme ga ditaba sentleng lehihi o boledišane le hlatse yeo e di bonego ka mahlo ga mmogo le molekgotlaphethiši wa polokego ya setšhaba. Ke ituletse mo ke re ke nela black le bola ke bone ke ragiwa ke batho mo. Ha ke bona batho ba ntse ba thunya kwacha kwacha. Hao go ntate ke ntse ba kopana le ke paqama ke paqama fo ntse ba ga khona gona re bitse re theoetse. Ke ba ka ga bua mo ngwana ke go nyanyanyana. This is a devastating situation that we came across. We are here as government also to understand what has really transpired. But of course, we can't get into the details of the case as the scene is still very fresh. And the police protocol dictates that you don't divulge any other information that can impede the investigations. We indicate that we've got additional teams that are working around the area of Kanana and Orkney. Members that are assisting us here in Northwest coming from head office that have been beefing us up to ensure that we try to reduce the levels of crime. Balapa la bolekgarebe la mengwaga ye lesomehlano go tšwa DR ka Kapa Leboa yo a hlokofetšego morago ga go bethwa le go katwa ke lesogana la gagwe ba nyaka gore a golegwe ka pela. Lekgarebe leo le hlokafaletše bookelong bekeng morago ga go hwetša dikgobalo. Balapa ba dumela gore ngwana wa bona o hlokofetše ka lebaka la tlaišo go tšwa go lesogana la gagwe la mengwaga ye 25 leo le gakanegilego le tiile gore o hwile ka baka la tšhomišo mpe yeo go thwego o ile a itlaišwa ka mehla diatleng tša lesogana la gagwe la ngwaga e 25. Ba ganetša pego ya ngaka ya gore lekgarebe leo le hlokofetše ka mabaka a tlhago. Baahi tikolohong ena
ba tseka hore toka e phethahale. Ba batla hore monna ya dilemo di 25 a llelwe ke ditshepe ka baka la lefu la Tini Top ya dilemo di 15. Mme wa mofu o re moradi wa hae o ne a sa kgone ho tsamaya, ho ja le ho bua nakong ya ho tliswa lapeng ke mohlankana wa hae le wa leloko la hahabo. I'm so sad. My heart is so broken because she's my first child. Yes, she's my first child. Lelapa le kgahlano le tlaleho ya ngaka ya hore moradi wa lona o hlokahetse ka baka la ho ikulela. The child couldn't speak, like she was short breath, and the parents and the witness that I interacted with, she told me everything. Modulasetulo wa emeng ya mekgatlo ya baahi o re ha thabiswe ke diphuputso tsa sepolesa nyeweng ena. As a civil society, we are not happy. Unfortunately, if we could have been able to speak to the doctor, we would have spoken to the doctor to get to find what are the challenges. Nyewe e se e fetiseditswe Kimberley lekaleng le fuputsang dintwa tsa ka malapeng le tlhekatlheko. On the 17th of July, detectives were informed that the victim had passed away and an inquest docket was opened. On the Monday, the 22nd of July, an autopsy was conducted in Kimberley to determine the cause of death. Tini o tla robatswa boroko ba hae ba ho qetela ka Moqebelo ka mora bonamodi ba mmasepala wa lehae wa Mthanjeni le lefapha la ntshetsopele ya setjhaba. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, DR, Northern Cape. Dipapading, sehlopha sa Afrika Borwa sa di-Olimpiki se ipsinne ka letšatši la mathomo la dipapadi tša di-Olimpiki ka Paris. Sehlopha sa rugby sa Sevens se papatlilwe ke Bengae France ka dino tše 19 go tše 5 go se ka makgaolakgang, le ge go le bjalo ditoro tša bona tša go hwetša medale wa gauta di šwalalane. E fela kholofelo ya medale wa bronze yona e sa le gona. Sehlopha sa Fora se hweditše di-try tše 3 mola the Blitz box ebile le try e tee gomme Fora e tiišeditše go hwetša medale bošegong bja lehono. Ba tla lebana le bašireletši ba mogopo Fiji go makgaolakgang mola Afrika Borwa le Australia di tla lwela medale wa bronze. Go sa le bjalo, Seruti Erin Gallagher o fetetše go seka makgaolakgang a mathapameng a lehono fapheng la basadi la boima ba dikilograma. Barulaganyi ba pulosemmušo ya moletlo wa dipapadi tša di-Olimpiki tša Paris 2024 ba thabile ka tsela yeo moletlo wo o tšwetšego pele ka gona. Moletlo wo o šupago mathomo a dipapadi o swere lekga la mathomo ka ntle ga stadiamo nokeng ya Seine gomme o diregile ka karolong e kgolo moo pula e bego e tšhologa ka maatla. Diopedi tše bohlokwa tša maemo a godimo tša boditšhabatšhaba tše pedi di be di opela ka leleme la Sefora. Gare ga bona go akaretšwa Celine Dion le Lady Gaga. Re lebelela se le dikanegelo tše dingwe go tšwa dipapading tša di-Olimpiki. If you haven't been to le Paris, ge go be gona pula diketekete tša babogedi ba tsenetše moletlo wa go bula dipapadi tša di-Olimpiki semmušo mararo e be e le la mathomo historing ya di-Olimpiki. We just did this morning the same things that we have done for years, which means to adapt a lot of things, to adapt where it was dangerous for some artists, some roof, for example, and we had to do these kind of things, but without losing, I think, the concept, without losing the spirit, and without losing any ambition. President Macron and President Barr were very happy with this opening ceremony. They knew what will be going on because I shared the project with them. Go sa le bjalo South Korea e ngongoregile morago ga gore ba tsebišwe bjalo ka North Korea moletlong wa go bula dipapadi semmušo. Barulaganyi ba amogetše gore ba dirile phošo e kgolo gomme selo sa mohuta wo se ka se sa direga. Mokgatlo wa International Olympic Committee le ona o kgopetše tshwarelo. Ka lehlakoreng le lengwe go bile le mathata a magolo ka Paris le ditoropong tše dingwe ka ge go hlasetšwe ditirelo tša diterene. Banamedi ba diterene ba tšere diiri tšeo di fetago tše 4 go tloga ka London go fihla ka Paris. Hlaselo ye e kgonne go direga le ge go matlafaditšwe maemo a tša tšhireletšo ka France
ka nako ya dipapadi tša di-Olimpiki. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC2 le DTT go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.